umubiri ukawugaburira, umubiri ukawusiga, umubiri ukawukorera byose byiza, ukawuryamisha heza, mbese ukawubesha heza. Ariko ukanguka guhinduka umubiri ukawusiga amatetuwaje, umubiri ukawusiga amavuta ahenze, umubiri ukawugaburira ibiryo biryoshye, umubiri mbese ukawuha ibinyobwa bihenze biryoshye. Ariko kandi aho umubiri ubera icyago ukanga ukaguhinduka. Uwirata rero yirate, uwitireka gusa. Ntihakagire umuntu wakwirata ikibuno, ntihakagire umuntu wakwirata ibituza. Ibi byose birashira. Ikidashira cyonyine ni ubugingo Imana itanga. Yego, uyu DJ Brian ari mu bubabare bukomeye cyane, aho amaze iminsi ari kuribwa n'umubiri, arushywa n'umubiri. Kandi uyu DJ Brian, niba hari umuntu wagerageje kwiyitaho, niba hari umuntu wise ku mubiri, wawugaburiye neza, akawambika neza, yewe aranawusiga kugera n'ubwo yanawutatse, ariko kandi umubiri uranze uramuhindutse. Umuririmbyi niwe wavugaga ngo mubiri we nagukundaga ngo ariko uranze. Rero na DJ Brian nawe umubiri wanze. Uyu DJ Brian amaze iminsi mu bitaro, aho murabona yuko no kuri iyi sikirini uyu mucuti we Tesha, bitewe n'ukuntu yababazwaga n'umubiri bitewe n'ububabare yari afite, uyu Tesha yasengaga amatakirangoyi, aho yingingaga Imana kugira ngo imukirize umuvandimwe. Byaje kuba bigenda gute? Ese bihagaze gute? Ngirira icyizere tujye tubyinjiremo. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero nshya. Ingorofani ihinduka indege, ikarita ihinduka etaje, umuserebanya uhinduka ingona. Kubera iki se? Ni ikibazo cy'igihe, naho ubundi nta joro ridacya. Yego, turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Turacyari mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4, kandi umuntu akomeje kuvuga ngo muzagire ukwezi kwiza, ku kwezi muzakubonere mu ibyiza. Rwose ntabwo umuntu yaba ahushije intego nziza. Tugarutse rero kuri iyi pano, cyangwa se tugarutse muri uyu mwanya, tuzanye amakuru y'umukobwa wanyu mwihebeye, ufite igikundiro ku banyarwanda benshi, uzwi nka DJ Brian, cyane cyane mu ruganda rw'imiziki, cyane cyane uzwi mu kuvanga imiziki. Ni umuvanzi w'imiziki, abo bita aba DJ. Uyu rero DJ Brian amaze iminsi mu bihe bitari byiza pe. Ngira ngo mu minsi yashize niho twamubonaga, aho yavugaga yuko aho yari ari muri gahunda yo gusura abacuti be yita abara. We n'uyu nguyu Tesha twaramubonye yurira indege ajya kubasura, ajya kubonana nabo mu Bufaransa n'ahandi hagiye hatandukanye, kandi tuza kubona bagaruka bavuga yuko ibintu bimeze neza, ndetse DJ Brian anitegura kuba yasubirayo, kandi n'uyu nguyu Tesha nawe bitegura kuba basubiranayo. Ariko kandi ngo umubiri ubyara udahatse.
ngo umuntu arapanga, ariko kandi buriya ngo umuntu upanga neza ngo nuwongeraho ngo Imana nibishaka cyangwa se ngo Imana ninshoboza, ako gakorozi ukakongeramo, kubera yuko iby'ejo bibara b'ejo. None ushobora kuba uri muzima ariko ejo you never know bigahinduka. Byaje kuba bihinduka rero mu mwanya nk'uwo guhumbya, uyu DJ Brian yisanga yatatswe n'uburwayi bukomeye cyane. Nimvuga ngo bukomeye wumve yuko bwari uburwayi bukomeye, aho yaje kuba yihutanwa kwa muganga igitaraganya. Ageze kwa muganga, abaganga bamubonye nabo bikangamo, barangije bahita bamuha ibitaro mu buryo bwihuse. Buriya umuntu narwara agahabwa ibitaro, urumva yuko biba ari ibintu bitari toto, biba ari ibintu byarenze urwego rwo hasi, biba ari ibintu byageze ku rwego rwo hejuru. Uyu DJ Brian rero ahabwa ibitaro, yitabwaho ndetse murabyumva nk'umuntu w'umusitari. Noneho uri kumva iyo agiye kwitabwaho, uri kumva nyine bongeraho n'agakeregeshwa. Uyu DJ Brian bitewe n'ukuntu yari ameze nabi, Tesha yajyaga ku rubuga akandika akavuga ati mana we hoya ntumukurikize dadi, ejo bundi mbuze dadi, none mbure n'inshuti yanjye magara. DJ Brian uwo ni Tesha. Uyu nguyu Tesha rero yari ari mu marira, nawe yari ari gusenga amasengesho menshi ku mucuti we. Buriya rero nta muntu udasenga Imana kandi nta n'umuntu utizera Imana. Bitewe n'ahantu nk'uyu nguyu DJ Brian Imana iba yaramukuye, ngira ngo DJ Brian bitewe n'ibyo Imana yamukoreye, murabizi yuko uyu DJ Brian abayeho ari umukobwa wo mu muhanda wa mayibobo, ariko kandi aho Imana imugiriye neza yaje no gukora foundation ishinzwe kwita ku bana bo mu muhanda. Urumva yuko rero DJ Brian ko byagenda kose arasenga, kandi n'abacuti be barasenga, bari bari kumusengera rero amasengesho agiye atandukanye. Nicishije amaso rero mu butumwa bwagiye hanze, agisohora videwo cyangwa se amafoto ye ari mu bitaro akijya hanze. Abantu bakojeje baba muri wino barandika, bamwe bati ni kanseri y'ibitatuwaje yisize, abandi bati ni ibiyogasha, ni ibiyobyabwenge biba bibagarutse. Nyine hano kuri izi mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe wavuga ngo haba hari abadahambana. Hari abantu aza akandika n'iyo umuntu yaba yapfuye cyangwa yapfushije, abantu bari kurira, umuntu ashobora guturumbuka akandika ikintu kibaza se uyu muntu koko ubayobewe koko ibihe aba bantu baba barimo. Jesus Christ. Ibyo binyibukije Nyabugogo Mutipe, turi mu modoka, turi muri bisi tugiye mu ntara. Urabona bamwe baba bari gusaba, nyine yaraje ari ku idirishya
umuntu ufite ubumuga bwo kutabona araza aramubwira ati mfungurira impumyi iragusaba. Uzi ukuntu yamusubije? Yaramubwiye ngo agenda sha, ngo niba nawe ngo wabaye impumyi ngo wabonye ibyo usabisha. Jesus Christ. Numvishe icyo kijambo amubwiye, ndavuga se uyu mutipe nawe uyu mutipe kuba atarabaye impumyi arabiregereta, cyangwa kuba ari muzima ntago anyuzwe nabyo. Donc uri kumva yuko abantu baba bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye, kabone nuko ushobora kuba uri mu bibazo umuntu akaza kumva avuze ibintu biterekeranye. Rero no kuri DJ Brian abantu kuri we bari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye, nyamara kandi disi nta muntu wangwa na bose. Urabona kuri iyi foto Tesha arimo aramusengera disi. Kunguku kandi niko n'abandi bacuti be bagiye batandukanye bakomeje kugenda bamushyira imbere y'Imana, bamwingingira Imana, bamusengera Imana. Ariko kandi Imana ijya yumva gusenga, ndetse nubwo yararembye cyane, amakuru ari kuvuga yuko ubu ngubu yaje kuba ava mu bitaro, ariko kandi aracyarwaye, ndetse abashinyaguzi nta nubwo bahwemye no kuvuga ngo wabona ari yanda babaze nabi, yaba yasubiye kwa muganga kugira ngo bongere bayibage neza we. Jesus Christ. Ariko kandi buriya ngo utazi umwanzi asiga umubiri, ngo kandi ngo utabusya ngo abwita ubumera. Reka mbabwire, buriya umuntu nuzajya wumva ngo ararwaye, nuzajya unanirwa kumusengera, jya wicecekera, kubera yuko twese twambaye imibiri. Iyi mibiri twambaye irarwara, iyi mibiri twambaye my friend ziranapfa. Umuntu akarangira neza, umwuka ugashira, umwuka ukamuvamo. Rwose rero uwirata ajye yirata, uwiteka ko yamenye uwiteka gusa. Rero murumva yuko DJ Brian ndetse n'inshuti ze, umuryango we, murumva yuko ibintu bitameze neza. Ariko amakuru akavuga yuko ngo Imana yaba yahabaye, kubera yuko ngo DJ Brian bitewe n'ukuntu ngo yararembye, abantu bamubonye ndetse harimo n'uyu Tesha barimo barashima Imana, bavuga ngo Imana yakuye urupfu kuri DJ Brian, naho ubundi yari atuvuyemo, ubu ngubu tuba tuvuga ibindi. Ndetse hari n'abadatinya kuvuga yuko ngo yaba yarozwe, ariko kandi ntago indwara zose ari amarozi, dore yuko n'abarozi ariko kandi nta wabirenza ingohe. N'amarozi nayo arimo aravuza ubuhuha cyane rwose. Ubu ngubu rwose abatekinisiye, abarozi ngo basigaye ari abatekinisiye. Twari tuzi abatekinisiye bakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko ngo n'ubu ngo n'abarozi nabo ngo basigaye bitwa ngo abatekinisiye. Rero DJ Brian mu bintu bikekwa ko byaba byamukubise hasi, cyangwa se byaba byamutumye aremba kugeza kuri uru rwego, biravuga yuko ngo yaba yararozwe. Ariko kandi umuntu ashobora no kurwara n'izindi ndwara, ko hariho indwara na malariya ubwayo muri iyi minsi iragufata neza,
ikakujegera. So rero ku bakunzi ba DJ Brian, mukomeze kumusengera, ariko kandi icyo tuzi cyo araza kumera neza, kuba yavuye mu bitaro. Abamuri hafi bamwiteho, ikindi kandi bareke aruhuke, bamurinde n'icyo bita inzoga, ubundi ibintu biraza kugenda neza. So nguko rero kuri DJ Brian uko byari bimeze, kandi reka nshimire buri muntu wese wari ukurikiye iyi video. Reka duhurire mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. God bless you. Ciao.